Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Liza. Asaan na nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. 5 kami nga agkakabsat. Ket addaanan iti pamilya dagiti kakabsat ko. Awan metten ti inaken amami. Tapimusay da gapo iti sakit. Kat sipud dita, siya kon tinangisakad iti panagbiag ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Lisa dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hoy! Katulong! Darasam ti agunay! Bagkatem dagito'y bagahe mi! Wen, ma'am. Siya kung ti makaam mo amang isarak. Hoy! Di ka agtakaw ah! No adda mapukaw ka dagiti gamit ko, bayadam. Sa anak nga agtatakaw, ma'am. Ala! Bagkatem dagita bagahe mi! Siya kung timang bagkat. Di ka laaw-alaaw dito'y, Venus. Kasanomat ngamin? Nagbuntog nga gunggunay dahi na akatulong? Sige, Lisa. Tulungan naklangan. Wen, sir. Sige, ma'am, sir. Agpalamiis kayo pa'y. Uminom kayo iti buko juice. Kan adamot na ling ta akamuti. Nasamit day ta. Agyaman kami, Lisa. Hoy! Katulong! Yadayom dahi ta kamuti. Sa anak amang mangan iti kasta. Saan, Lisa? No di na kayat. Siyak timangan. Nasustansya day ta. Sige, sir. Inak nga rodan ija kusina. Tatulungak ni Nana Maming. Agluto kami iti taraon nyo, sir. Sige. Kasta talaga ti ugali day di Abinos. Nabayag kit di aasaan nga imay dito. Tada negosyo day di Manila. Naanos tila nga na iti ladawan na iti Facebook. Ngam, nakaungungat matgayam. Word, Lisa. Gapo siguro tabak ng da pamilya iso akasta. Nana, napintas ni Ma'am Venus. Agbagay da ka ni Sir Daniel. Word, saan nga ay ayatan ni Sir Daniel? Ha? Amumutan dagiti babak nang, nasken mo't abak nang kipakiasawaan ti anak da. Saan da pa'y mat nga agasawa? Saan ka di, Nana? Wan, saan pa'y? Nabayag damutan nga agnobyaw, nga maging gaita, kat saan da pa'y anak kasar. Busy da ngamin iti negosyo da, Nana. Wan, husto ka, Lisa. Ala, ituloy takit din ti aglutaw. Sige, Nana. Kita, no nalina yun ti inapoy, ta isublatan ti sidaan. Hoy! Katulong! Ma'am? Di mo gamdan agargaryan ti nobyo ka? Nadlaw ko ngamin anagpigkat ti panagkitkitam kan kwa na. Anya? Asino ka kumamat no ikumpara kanya? Katulong ka laang. Nakurapayak laang, ma'am. Ngam, addaan na kiti nasayaat nga ugali, kan panagpuspuso. Anya? Tanya ti kayat mo asawan, ha? Awan, ma'am. O sige, tainak di tarwar. Agsibugak pa'y ngamin kadagiti masetas. Sige, ma'am. Panawan kan. Nagmayat kat kumaasong batan. Bayak man laangan. Amangan no siyak pa'y tidakas. Ay na, adu pa'y ti sibugak. Ano saklatan Taamangan numalaylay dagiti masetas. Sapay nagpudot ita apanawan. Lisa, tulungan kan. Noel! Si Kamot Gayam! Kumusta ti trabaho mi dya syudad? Nasaya at met. Andala umay ko ipag na papeles. Isuan nagawid ak ditoy.
Imbag ka pa'y. Adan na talgad at trabaho. Una, day talaan tay Jemot Manila. Nagaddayo. Tinaskan. Mabalin mo latat ag bakasyon dito lugar tayo. Una, day tati pagsayaatan na. Ala, tulungan ka nga agsibog. O sige, agyaman na ka. Oo, makiininaram ka matgayam, si kang ababonan. Kunak man no agsibog ka. Kwa ma'am. Siyak ni Noel. Di tabangir abalay ti ayan mi. Gayam ko ni Lisa, kat tulungak iti panagsibog na. Diyak ka sa pulan ti palawag mo, lalaki. Ala, pumanaw kan dito eh. Apay, dakas ayan no tulungak ni Lisa, iti panagsibog na, ma'am. Kat sigud mat atultulungak iti paylaeng. Awan mat ti dakas na Ay, Noel, ingkalatan. Liklikan talatan ti Riri. Sige. Narigat mat nga agpaiso ti makipin na pilit iti mata pobre. Sige. Padam matgayam abastos day di ang lalaki. Saan abastos ni Noel, ma'am? Nasingpot day di abaro. At daan iti respeto kan nasayaat nga ugali. Saan na ka makatulog Agtugtugawak pa'y laang diti paraangan. Sumrakak tilatan iton makaturturogak. Lisa? Ha? Sir Daniel? Apay nga ka dito paraangan. Rabi na. Agpapaanginak, sir. Sa anak kami na makaturog. Sige. Agpaangin tado, ha? Lisa, nakalpas ka iti dressmaking, saan ka di? Wen, sir. Kinid daw ko kan ni Madam Grace nga oray kastalaang ti adalak. Kat pinatgan na. Aging gaan na ipalpas ko. Kayat mo ka di ti maaddaan iti shop? Tartari gagayak day ta, sir. Nga, saan pa'y nga ita? Ngamin, jakmot mabalin apanawan ni Nana Maming dito vacation house yo. Kaasimot nga agmay-may sa. Agyaman no kasta? Sir, imbag man ta nagbakasyon kayo. Mano atawan adi kay nagbakasyon Kayat ko tag-relax. Gaputa pasig at trabaho ta sa sikaswat. Uwin, sir. Kasapulan nyo ti pa nag-relax. Lisa? Sir? Nobyum ka din ni Noel? Di tabangir balay? Saan, sir? Nasingad la apagayam ko ni Noel. Sipod nagpaayak kada kayo dito vacation house yo. Adda ka din nobyum? Awan pa'y, sir. Jack pinanunot dayta. Gaputati pa nagadal ko iti vocational course, kanti trabaho dito iti adda iti panunot ko. No kasta, saan ka pa'y anak inobyo? Saan pa'y, sir? Nagasat tagbalin to anobyo, Lisa. Gaputa malaksid anapintas ka. Asayaat ka pa'y atao. Katda kayo ka ni Ma'am Venus, sir. Kumusta kayo? Amuyo? Agbagay kayo launay. Napintas ngamin ni Ma'am Venus. Dagiti dadakkel ko tagpilit nga isot asawag. Ngamjak kayat. Ha? Tirason ko. Sa anak pa anak kasagana ang mga asawa. Gaputa nagado ti rumbang nga si kaswag iti negosyo. Sir? Nagbakasyonak. Takayat ko tag-relax. Ngam, simurot maten. Diya ko nalapdan. Kaya't naman ti-ag-relax, sir. Sir, saan ka kadian naragsak nga iso ti kadwam? Talaga saan, Lisa? Mas naragragsakak pa'y kidi. No sikat ti kasarsaritak. Ha? Day tatipod no. Amom ka diti panggap ko. No apay ang nagpakasyonak. Panggap mo, sir? Anya day ta?
Tapno makita. Kan makasarita ka. Ngamin, iti video ko laeng ang makita. Kan makasarsarita ka. Kan saan pa ka na yun? Gaputa ka na yun nakabisi. Sir, Kat agyamanak. Tanagtalinaid ka lata dito vacation house me. Agyamanak. Tasaan ka man panaw. sir, Lisa. Jakon sayangan dahil ka nito. Ibagak tipod no arignak. Agayatak kan ka. Idi pa'y laeng. Anya, Sapay ko ma. Tadi mo tagidaksen ti panang ibagak itipod no arignak. Yan sapay ko ma. Tadi mo kunain apagay ayaman ka laeng. Imparipirip ko idin tiriknakan ka, Lisa. Kat italaeng anay kanak iti guntaway. Tapno mayibkas kumanen tipod no arignak. sir, Ay ayaten ka, Lisa. Kat pangasim. Tadi ka kumagumura itimpudnok kan ka. Saan akon amas daaw, Lisa? Taidi pa'y laeng. Nadlaw ko nga gusto kong ka ni Sir Daniel. Day talaeng taamok nga damang laplapod. Ngamen, sigurado asan akayat dagiti dadakkel na. sa bagay, saan kami ang maikari iti tunggal may sana na? Gapo tabak nang da. E din to tasyak kat nakurapayak laeng. May salaeng akatulong. Tinapudno nga ayat, awan pilpilyen na, Lisa. Nana, Ala, maturog takit dain. Di ka agpuyat. Madadaal ti kinapintas mauno kasta. Kenas kang ngagriing ta amasa paimton bigat. nana, maturog tangarutan. Lisa, agsagana ka, tarumwarta. Ha? Parbangon pa'y laang, sir. Kan, sa dino ti papananta? Bastayin ka na grobwat, tarumwarta. Urayan ka di kotse, ha? Mangalak iti sumagmamano akawis mo. Sir, Ninaana maming pailaang ti makamo diti kusina. Uwan, Lisa, siya kung ti makaamo ditoy. Iso sige, ingkan agrubwat. sige, nana. Ala, urayan ka na di kotse. Taitay pa'y anak kapalisa. Bye-bye, dahito imbayang ta, Sir Daniel. Well, Lisa, dito itapay iti sumagmamanungal daw. Takayat ko asika ti makadwa. Ken makasarsarita. Sir, amangan no sa pulan na ka ni Ma'am Venus. Saan nga iso ti panunutem? Sir, madandanagan iti dahi ti akad data dito eh. Amangan no anya ti makunada Madam Grace kan Sir Victor at adakkel mo. Asyak lang akatulong ti. Saan mo nga ituloy? Naragsagak. Tas sikat ti katuak, Lisa. Sir, Lisa. Oo. sir, inarakop na ka. Lisa, Sir, sikat ti kayat ko. Saan na ni Venus? Ay ayaten kan. Idi pa'y lang. Wen mama, ni Lisa ti kayat ko ngay kalaysa. Sigurado ka iti dayta, iho? Wen mama, iso tay ayatek. Kinapudno na, nagdato na kun kankwana. Kat adda kami iti may sa resort. Iho, Pakaragsakak na ito'y mama. Kat saan dak kuman alapdan. Awan makunak kinilisa. Gaputan na saya at ababay. okay, makamu ka, iho. Basta tinaskan kat naragsak ka. Tanarigat mat no ipilit mi ni Venus. No saan mo mat ngay ayatan.
Agyaman ak unay, mama. Kastapay nga rod. Bye. Oh, nangag mo ti nagsaritaan mi kini mama. Gaputa in volume ko ti cellphone ko. Daniel. O, Lisa. Magustuhan na kamot ni mama. Ken awan mo't parikot kini papa. Gaputa no asino ti kayat ko. Itulog dalatan. May saak nga ulila iti ama ken ina. Kat dagiti kakabsat ko. Sipod pa'y awanan bibiyang da kanyak. Ngamin, addaandan iti kanya-kanya a pamilya. No saan da ka ngayon patagdag iti dadakkel mo? Addaak amang ipatagkan ka, Lisa. Kang runaan na. Addaak amang ayatkan ka. Daniel. Ita, kayat ko abalik sa manan. Nga ay ayatan nak. Daniel. Kayat ko adenggan nga ay ayatan nak, Mat. Lisa. When Daniel. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Imay kami tapno maornos ti amin. Uncle. Sorry, Venus, iha. Taure kasano ti ayat mi, anda kayo kan ni Daniel ti agkatuluyan. Ngam saan nakaatalagang ay ayatan ni Daniel. Venus, sorry ha. Nilisa ti talaga ngay ayatek. Sipod pa'y. Saan? Saan apod no dayta? Sipod pa'y, Venus. Saan ka ngay ayaten? Saan ang mabalin? Ay ayatan ka, Daniel. Imay kami, taamuming adda ka ditoy, Venus. Saan da ka apapanawan? Nga madalatakan ka no pumanaw kan. Katagsublikan ije Manila. Sorry ha, Venus. Saan ka ngay ayaten? Nilisa tayo ayaten. Hoy! Sika katulong! Inagaw mo tiragsak ko! Ah! Sorry, Ma'am Venus. Timbarsak mo ti cellphone mo kinilisa. Day pati may parbang kan kwa na! Agraraman! Awan mabalin mi, no nilisa ti kayat mo, iho. Ala, no kasta nga rod. Naskan nga ipamuspusan tayo, ti irarangay na. Tasaan mo't amabalin nga dalatan dito vacation house. Kaya't ko amang lukat kami iti dress shop na, mama, papa, aging gaarumang ay. Sige, aramidin yun na ita. Agyaman ako, Nay. Sir Victor. Madam Grace. Sapay ko mga rod, tagbalin ka nga ulidan nga asawa para iti anak mi. Sir Victor. Wen papa, agtinulong kami adwa para itagbalin to a pamilya mi. No kasta nga rod, asikasuan tayo nga umuna ti panagkalay sayo, iho. Wen mama, agkalaysa kamin kinilisa iti kabiitan a panawen. Ita, Mr. Lonely, addan imatmatunak nga upat address shop. Ket babaan iti kaasi ti Apo, dumurdurasan. Ket dito'y ayan ko address shop, adda radyok dito'y. Ket daytoy tiliwliwami kadagiti kakaduhak a dumadait. Tagdangdangeg kadagiti drama yo. Isu an napanunot kumet nga ipatulod ti pakasaritaak ken ayat. Agyaman ak unay, tuy pagayam mo, Lisa. Agyaman ak pagayam Lisa iti daytoy a pakasaritaam. Tinapudno nga ayat, awan pilpilyan na. Nakurapay man wenno baknang. Ket kablaawan ka iti iduduras ti negosyom. Sapay la kuma tagtultuloy ti ragsakyo asa nga pamilya. Ket daytoy a pakasaritaam agpaay nga inspirasyon kadagiti naayat a dumdumngeg. Bueno papagayam ingka nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lisa adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Virgie Paklay.
musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.